بله مرکزی اوش. اما ما امروز اینجا دقیقاً که اوشخوری نآمدیم. امروز در این مجمع با شکوه مراسم قدرشناسی بهترین های ساحه تربیت جسمانی و ورزش در سال 2023 برگزار می شود. البته آن ورزشکاران و مربیان عموما آن نفرانی که در ساحه ورزش سال 2023 با نتیجه های نظررس نایل گردیدند، زحمت های شایسته داشتند، امروز قدرشناسی می‌گردند. می‌خواهید که بدانید در قطار بهترین ها کی شامل شده است؟ پس برنامه ما رو همراه باشید. می‌رویم. برای ورزشکاران و مربیان، رهبران فدراسیون و مکتب‌های ورزشی و دیگر نمایندگان ساحه امروز اهمیت کلان داشت، چرا که زحمت‌های آنها قدر می‌گردید. یکی از ختلان و دیگری از بدخشان، سومین از شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و قسم دیگر از منطقه رشت. خلاصه بهترین های سال 2023 گروه به مکان برگزاری چورابینی می آمدند. دست پرورده ما هر کدامش 50 تا 80 تا 100 هزار سومانی را تحفه میگیرند. البته این تحفه هم یک چیزی است که هم برای پیشروی کاره، هم برای پیشروی زندگی است. هر قدری که همین ورزشگرا با همین مکافات سرفراز میگردن، باور کنید ما مربی‌ها یک هوسمند میشیم، با کاری خود را دوچند زیاد میکنیم. سال گذشته که 2 نفر بود، امسال از گوشینی تجهیزات 5 نفر شد. الکی معلوم بود که کیها امروز صاحب جایزه میشوند، چرا که آن نتیجه و دستاوردهای ورزشکاران را هیئت کمیسیون صلاحیت دار تحلیل و بررسی نموده ارزنده ها را معین کرده است. وقتی که ما در اطراف انتخاب بهترین ها سخن میرانیم بسیار مشکل است و در دوره فرمایش علایده کمیته کار با جوانان و ورزش یک کمیسیون داخلی دوروی تأسیس داده شده است و برای انتخاب هم بهترین ورزشکار، هم بهترین فدراسیون و هم بهترین مربی کارمند من نزدیک به 14-15 آزمون‌های ساحوی که اینجا ارائه گردیدند و قدرشناسی شدند در داخل همون کمیسیون داخلی دوروی مورد تحلیل، آموزش، بررسی مجانبه قرار میگیرند. ما تا حتی با همین درجه نظر انداختیم که قریب دستاوردهای ورزشکاران برابری را به وجود آورد. در بین 701 مدالی که از بازی‌های مسابقه‌های سطح بین‌المللی ورزشکاران به دست آوردن، انتخاب کردن 1 یا 2 یا 3 یا 4 بسیار مشکل است و در حقیقت من با اطمینان گفته میتوانم که آن ورزشکارانی که انتخاب شدند بهترین ها و یا فدراسیون ها و مکتب ورزشی و دیگر ساختارهای زیرتابع کمیته عدالتانه بهاگذاری شدگی است و جامعه خوب آنها را میشناسند، میدانند. امسال 5 ورزشکار ما صاحب جایزه شدند. سال 2023 بر گشته اینان رومی خیلی سال پربرار بود. ما 7-8 مدال مسابقات بین المللی گرفتیم. خیلی با ما افضلیت و پیشروی خوبی نصیب کرده بود. امسال چه اگرچه کمتر بود، با سال آینده حرکت میکنیم زیادتر و بیشتر شود. نه بلکه در جودوی کلانسولان، بلکه نورستان جوانان در چمپیونات آسیا چخیل بهترین نتیجه به دست آوردند که مابین نورستان 3 مدال طلا به دست آوردیم که در مابین همه دولت ها تیم منتخب نورستان تاجیک در جای یکم قرار گرفتند. جوانان هم بسیار مدال‌های چمپیونات آسیا جهان، ابوبکر شریف مدال 3 جهان آورد. نورستان یاسین باباکالونов جای 3 در چمپیونات جهان. مابین کالونان و تیم ملی المپی منتخب همه ما میدونیم امسال 2023 بسیار نتیجه خوب به دست آوردند که در هم گران پری هم گران سلام چند تا مدال طلا به دست آوردند. در بازی‌های آسیا نتیجه تیم منتخب ما تاریخی بود که
медали тиллои тарихии Сомо Мамадбеков, медали нухраи Тимур Раҳимов ва медали биринҷи Беҳрӯз Хоҷазода ба даст овард ки мо дар радабандӣ ва дар мобайни давлатҳои беҳтарини Осиё дар ҷои дуюм дар баробари ҷопониё будем. Ассалому алейкум меҳмонони олиқадр. инак маросими ҷоизасупории соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар соли 2023 расман кушода гардид. раҳмонзода абдуллои ордамчӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа аз меҳмонҳои фахрии чорабинии имрӯза ба шумор мерафт, ки зимни суханронӣ эшон аз ғамхориҳои доимии сарвари давлат дар самти варзиш ёдовар шуда таъкид намуд, ки ҳар як варзишгаре, ки барои муаррифии давлат ва парафшонии парчам талош мекунад, ҳатман ки зери таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти олии мамлакат қарор дорад. аз варзишгарон ва мураббиёну дигар намояндагони соҳа даъват ба амал оварда шуд, ки аз имкониятҳои мавҷуда истифода бурда барои муаррифии давлату миллат саҳми арзандаи худро гузоранд. раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Гулаҳмадзода Зулфиқор ҳангоми баромадаш иброз дошт, ки самараи дастгириву ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон дод, ки давоми соли 2023 1186 нафар варзишгарон аз ҷумла 226 бонувон узви дастаҳои мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон аз намудҳои варзиши олимпӣ ва ғайриолимпӣ ба 112 мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии варзишӣ сафарбар гардиданд, ки дар натиҷа ба хазинаи варзишии кишвар 701 медал аз ҷумла 203 тилло, 188 нуқра ва 310 биринҷӣ ворид намуданд, ки натиҷаи ба дастовардаи варзишгарон нисбат ба соли 2022 153 медал зиёд мебошад. таъсиси ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалӣ низ аз ғамхориҳои падаронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манша мегирад, ки имрӯз варзишгарон аз он бархурдоранд. ҳамин тариқ ба 68 нафар ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо дар соли 2023 ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим гардид. давлат Болтаев сазовори ҷои якум дар бозиҳои Осиёи Ҳанҷоу 2022 оид ба бокс дар ҳаҷми 120 000 сомонӣ ва ба мураббияш 30 000 сомонӣ тақдим карда шуд. барандаи нишони тиллои 19-умин бозиҳои Осиёӣ Сомон Маҳмадбеков низ дар ҳаҷми 120 000 сомонӣ ва мураббӣ бо 30 000 сомонӣ қадршиносӣ шуданд. Тимур Раҳимов сазовори ҷои дуюм дар бозиҳои Осиёи Ҳанҷоу 2022 дар ҳаҷми 80 000 сомонӣ ва ба мураббияш Суҳроб Абдураҳмонов 20 000 сомонӣ супорида шуд. Баҳодур Усмонов барандаи нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон оид ба бокс бо 80 000 сомонӣ ва мураббӣ Мирзо Шамсиев бо 20 000 сомонӣ мукофотонида шуданд. Абдулмаҷид Кудиев сазовори ҷои якум дар чемпионати Осиё оид ба куштини тарзи озод аз нафарони дигари муваффақ ба ҳисоб мерафт, ки ба ӯ 60 000 сомонӣ мукофотпулӣ супорида шуд. дар маҷмӯъ ҳамон тавре ки болотар ишора кардем 67 нафар имрӯз мукофотпулӣ гирифтанд. барои қайиқронони кишвар соли 2023 хеле соли пурбарор буд ва имрӯз 17 нафари онҳо бо ҷоизапулӣ қадрдонӣ гардиданд, ки чунин шумора бори аввал аст ва албатта дар қатори беҳтаринҳо Шаҳриёр Даминов ҳам шомил буд. ما ورزشکاران باید با قدر این غمخوری پشوی معظم ملت برسیم و بیشتر تمرین کنیم و پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند бардорим. В данное время положение в спорте, женское положение в спорте намного улучшилось, и
И мы очень рады, что нас премировали. Это нас мотивирует на дальнейшие достижения и усиленные тренировки. Эти достижения у нас за 2023 год. Мы участвовали в чемпионате Азии и получили места в командном соревновании на четверке, байдарке и каноэ. خیلی خوشایند است که علاقه ورزشکاران ما درک میکنند که همه کوشش و تلاش و زحمت‌های آنها قدر میشوند. از همین خاطر برای نشان دادن‌های بلند تلاش میکنند. مشت‌زن‌های تاجیک از آنهایی به شمار میرفتند که در صفشان بانوان موفق خیلی زیاد بود. سال 2023 خیلی برای من خوب بود. در این سال من در چمپیونات آسیا جای سوم را گرفتم و اولین دختر هستم که در چمپیونات جهان جای دوم را گرفتم. همین قدرشناسی‌ها که امروز برای ما ورزشکاران از جانب حکومت جمهوری هست، ما کوشش میکنیم که خیلی مشق خوب کنیم و در این سال هم خیلی نتیجه خوب تیم. من سال 2023 در چمپیونات آسیا که در جمهوری قزاقستان شهر استانا برگزار گردیده بود از نمود بوکس و من در آنجا سزاوار جای سوم گشتم و من را امروز قدردانی کردم. در سال 2024 باز هم کوشش و تلاش خود را زیاد میکنیم تا اینکه در این سال هم صاحب جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گردیم. اکنون توجه میکنیم به نامیناسیای بهترین ها. سامان محمدبеков از رشته گشتین جودو، دولت بولتاев و بهادر عثمانов از نمود بوکس و تیمور رحیمов از گشتین جودو بهترین ورزشکاران سال از نمود المپی میانی کلانسالان دانسته شدند که در برابر جایزه همزمان تحفه‌های پولی نیز گرفتند. باری ششم میشود که من از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با این جایزه قدردانی میشوم و طول 3 سال میشود که من بهترین ورزشکار سال انتخاب میگردم و این نیز باعث افتخار و سرفرازی است که مهنت و زحمت های چندین ساله را طلب میکند و من همچون ورزشکار تمام هستی و نیرو و قوه خود را برای باز هم بالا برداشتن پرچم حرکت میکنم. تمام نیرو و حرکت و کوشش های ما به دست آوردن مدال بازی های المپی می باشد. من میخواهم میناداری خود برسانم با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی برای دستگیریشون برای خیلی که ما شرایط داریم حاضر. سال 2023 یک بهت سال خوب بود برای من. من با کوشش میکنم ان شاء الله که سال 2024 مدال های آسیا، چمپیونات جهان و با بازی های المپی بیارم. بهترین ورزشکار بین جوانان از روی نمود المپی ورزش در سال 2023 غالب جای سوم در چمپیونات جهان میان جوانان و جای دوم در چمپیونات آسیا عاید به جودو ابوبکر شریف دانسته شد. مشتزن موفق تاجیک مجگانه صمدova بهترین ورزشکار بین بانوان در سال 2023 اعلام گردید. با تیم ملی تاجیکستان عاید به فوتبال بهترین دسته ورزشی سپرده شد که واقعا هم فوتبال بازان ما ارزنده همه گونه قدرشناسی هستند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان، فدراسیون جودوی مملکت و فدراسیون بوکس جمهوری تاجیکستان بهترین فدراسیون‌ها از نمود المپی در سال 2023 اعتراف شدند. عنوان بهترین فدراسیون ورزشی از نمود غیر المپی در سال سپری شده نصیب فدراسیون صنعت محاربه‌های آمیخته تاجیکستان گردید. برای ما این یک دستاورد بزرگ است. از دیگر طرف من فکر میکنم که مسئولیت بزرگ است، زیرا ما باید این مقام رو نگاه داریم و البته این زحمت های پیش از همه اعضایان فدراسیون است، زحمت های ورزشگران، مربیان، دسته کتمن ها،
ва доварон мебошад. Ман бо ин ғалаба дастаи моро табрик мекунам ва умедворам ки солҳои дигар низ мо мухлисои худамонро ҳамин тавр бо хушбахт карда метавонем. аллакай дар соли 2024 нақшаи мусобиқаҳои байналмилалӣ муайян шудааст ва моҳи июн мо ният дорем дар чемпионати осиё ширкат варзем дар индустон ва хушбахтона моҳи октябр чемпионати ҷаҳон дар ҷумҳури узбекистон баргузор мегардад ва мо умедворем ки дастаи калонро унҷо сафарбар намуда ҳаракат мекунем ҷои аввалро сазовор гардем. мирзо шамсиев, али бобоҷонов аз риштаи бокс, фотеҳ маҳмадбеков ва суҳроб абдураҳмонов аз гӯштини ҷудо беҳтарин мураббиёни соли 2023 эътироф шуданд. вобаста ба инфрасохтори варзишӣ ва мизбонии як қатор аз мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар соли 2023 шаҳри душанбе ҳамчун беҳтарин шаҳри варзишӣ эълон гардид ва ҳамчунин беҳтарин иншооти варзишӣ насиби муассисаи давлатии қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии шаҳри душанбе гардид. беҳтарин мактаби варзишӣ дар соли 2023 муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба бозиҳои даставӣ унвон шуд. дар номинатсияи беҳтарин сохтори маҳаллӣ дар самти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар соли 2023 мактабҳои варзишии ноҳияҳои Файзобод, Ёвон, Рошқаълаҳ, Мир Саид Али Ҳамадонӣ ва ноҳияи Нуробод шомил шуданд. муассисаи мо дар тамом қариб дар ҳамаи синни солҳо соҳиби ҷои якум ва ҷоиза гаштанд, чемпиони республика шуданд. аз ҳамин лиҳоз муассисаро имрӯз дастоварди муассисаро ба назар гирифта муассисаро яке аз муассисаҳои беҳтарини ҷумҳурӣ ноил гашт. дар радифи ба даст овардани ин ҷоиза дар соли 2024 тамоми саъю кӯшиши худро баҳри он равона месозем ки дастовардҳо зиёд бошад ва инфраструктури варзишӣ дар ноҳия зиёдтар гардад, самаранок истифода бурда шавад ва оммавияти варзиш умуман дар тамоми деҳаҳои ноҳия таъмин гардад. варзишгарони наврас ки таҳкурсии асосии варзиши меҳан ба ҳисоб мераванд аз мадди назари масъулин дур намонданд. дар номинатсияи варзишгар навраси умедбахши соли 2023 ёсин бобокалонов аз риштаи ҷудо, фариноз абдуллоева аз бокс ва сомон турсунзода аз намуди ҷиу-ҷитсу шомил гардиданд. аз пеш мусобиқаҳо аст ки ман бисёртар машқу тамрин кунам ва сазовори ҷои аввал шавам. соли 2024 бисёр соли муҳим ва бисёр эътимодона аст барои варзишгарону масъулини соҳаи варзиш, чун соли 2024 то оғози бозиҳои олимпӣ 21 мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии рейтингӣ аст ки варзишгаронамон бояд аз намудҳои гуногуни варзиш дар ин мусобиқаҳои рейтингӣ иштирок кунанд ва холҳои заруриро барои дарёфти рохати бозиҳои олимпӣ дарёфт кунанд. ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун niҳоди масъул барои сафарбарнамоӣ ва омода кардани варзишгарон ва дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ сафарбар намудани онҳо якҷо бо федератсияи варзиши кишвар ва дигар масъулини соҳаи варзиш ҳамкориро ба роҳ мондааст ва мутмаин ҳастем ки он мусобиқаҳои рейтингии байналмилалӣ ки дар пеш гузошта шудааст, дар пеш моро интизор аст, варзишгаронамонро таъмин мекунем дар он мусобиқаҳо. беҳтарин муассисаи тарғибгарии соҳаи варзиш дар соли 2023 муассисаи давлатии телевизиони варзиш. муборак бошад. муборак бошад. муассисаи давлатии телевизиони варзиш ҳамчун беҳтарин тарғибгари соҳаи варзиш дар соли 2023 эълон гардид. ҳамчунин ба ҳамин ҷоиза рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ва агентии миллии иттилоотии ховар низ сарфароз гардонида шуданд. парвези маҳмадамин ва сорбон мисаев аз телевизиони варзиш ва Юсуф ғанизода аз телевизиони Тоҷикистон беҳтарин шорҳони варзишӣ дониста шуданд.
фикр дорам он ҳаҷми бузурги корҳое ки ҳамаи гурӯҳи ҳамкорони мо анҷом медиҳанд дар шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол аз мадди назари роҳбарияти кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон берун намондааст. Воқеан ҳам агар шумо аҳамият диҳед, дар давоми солҳои охир бо таъсиси шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол тамоми мусобиқаҳои бошукӯҳ чӣ дохилӣ бошанд, чӣ байналмилалӣ ва чӣ сатҳи ҷаҳонӣ пурра инъикос меёбанд ва он ҳам бо забони нови тоҷикӣ. ва ман фикр дорам дар баробари ман ва шумо ҳамчунин гурӯҳи бузурги ҳамкоронаму роҳбарияти корхонаам албатта саҳмгузор ҳастанд дар ин муваффақияти мо. беҳтаринҳо миёни собиқадорон низ имрӯз ҷоиза гирифтанд. Наби Муҳаммад Хоркашов, Хайрулло Назриев, Мақсадшо Бердиев, Беҳрӯз Сабзалиев барои натиҷаи арзанда дар чемпионати ҷаҳони собиқадорон соли 2023 имрӯз қадршиносӣ шуданд. ҳамзамон рекордгузори 62-солаи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ аз намуди болофишорӣ ё ба истилоҳ пресс Сарашо Қувватов ҳам дар қатори беҳтаринҳо буд. ҳамзамон як қатор аз кормандони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва вазорату идораҳо низ қадршиносӣ шуданд. ёдовар мешавем ки имрӯз варзиши кишвар зери таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, ҳама гуна заҳмату талошҳои варзишгарони тоҷик дар арсаи байналмилалӣ қадршиносӣ мешавад. ҳамакнун имсол варзишгарони кишвару бозиҳои олимпӣ интизор аст ки мо боварӣ дорем баъд аз ин ҳама қадрдониву ғамхориҳо онҳо барои натиҷаҳои беҳтар дар бозиҳои олимпӣ талош мекунанд. бо умеди пирӯзии варзишгарони тоҷик дар сабқатҳои бузург мо низ барномаи худро ба поён мерасонем.